Upravo Film festival najprije slavi film, ali neizostavan dio festivala svakako je i glamur crvenog tepiha. A kada govorimo o tom glamuru, često vidimo samo haljine, fokusirani smo na haljine, ali čini se da taj cjelokupan luk ne bi bio potpun bez adekvatne frizure. Upravo o tome koliko je frizura važna u svečanim prilikama. U narednim minutama govorimo sa mojom narednom gošćom. Ona je Elma Hadžifejzović, vlasnica salona lijepih frizura Ogledalce. Elma, dobro nam došli. Minja, draga, bolje vas našla. Hvala ti na tako lijepom uvodu. Baš sam počaštvovana. Znam da puno radite ovih dana, da je u vašem salonu ovih dana možda neki najljepši, najglamurozniji ambijent. Stignete li odmoriti? Stignete li uživati u ovim festivalskim danima? Pa nekako i groznica od festivala traje i bilo nam je i utakmice su bile, pa i koncerti su bili. Čitavo ovo ljeto je nekako užurbano, ali uspijemo ovih dana nekako pronaći, ako ništa, barem jutarnju tu kaficu i osjetiti bar malo tog nekog glamura Sarajevo Film Festivala. Ja negdje moram biti lična pa reći da je dobro poznato da je vaš salon puno više od samog odlaska na frizuru i na taj moment uljepšavanja. To je upravo ta prva jutarnja kafa koju popijemo na miru, koju popijemo da se smirimo pred ovu oluju i buru koju donosi festival sa sobom. Kako izgleda taj vaš pristup klijenticama u tim važnim i stresnim momentima kada znate da je ispred njih važan dan? Na koji način im pristupate kada birate zajedno frizuru za određeni događaj? Jel krećete od samog karaktera, ličnosti, od toalete? Pa mi nekako, moj tim i ja gledamo da to što ranije krenemo u taj proces. Ako nam je klijent novi, opet nekako pokušavamo naći pravi način da izražimo njenu ličnost i karakter. Pokušavamo saznati šta to ona voli, a šta ne, kakav je stil oblačenja. I ono što nas čini jako sretnim i ponosnim jeste da čini mi se da svaka naša klijentica koja je došla u naš salon, barem ja tako skromno mislim, da izađe iz salona onako sretnija, da izađe iz salona onako upravo kao ja. Ja želim da svaka klijentica izađe iz salona potpuno sretna i zadovoljna svojim izgledom. Ne drastično promijenjena, nego, ako me razumiješ, da bude najbolja verzija sebe. Eto, to je ono što mi nastojimo, pa čak i ovim festivalskim danima, da ako je tu neka glamurozna frizura, bitno je da se žena u tom trenutku jako dobro osjeća s tom frizurom. To će podcrti svi oni koji su bili u vašim spretnim, stručnim rukama, svakako i rukama vašeg tima. Ali evo, šta je za vas ta glamurozna frizura? Šta je ono što je prihvatljivo za crveni tepih? Da li uopšte postoji nešto što je prihvatljivo ili neprihvatljivo kada govorimo o ovim? Pa to je nekako kao i sa samim stilom, kao šta je trend. Mislim da u svakoj ženi ima ono nešto najljepše što je u njoj usađeno, samo što je možda u jednom trenutku ona to sakrila. Da li je to majčinstvo, da li je to neka promjena posla, i tako da se mi stvarno trudimo da u svakom tom trenutku izvučemo iz nje stvarno maksimum, da se ona jako dobro osjeća s tim što nosi. Sad, da li je to crveni tepih, da li je to vjenčanje? Mi nastojimo da u našem salonu stvarno žena doživi najbolju verziju sebe, da je prije svega sigurna u ono kako izgleda, da se ona dobro osjeća s tim. Tako da ja ne bih sad išla na to da li je to trend ili nije, je li glamurozno. Čak i neka najobičnija ravna frizura može da izgleda glamurozno ako to žena dobro iznese, ako je sigurna u ono kako izgleda. Sve počinje i završava tim nekim samopouzdanjem i tim unutrašnjim osjećajem, ali evo i za samopouzdanje nam je ponekad potreban taj vjetar u leđa pa da izađemo ponosno i na taj crveni tepih. Evo, kada govorimo o njezi kose, naravno da je to negdje vaš prioritet i posebnu pažnju dajete tom segmentu vašeg rada. Evo, za sve one koji nemaju priliku posjetiti vaš salon, šta je osnova dobre, zdrave rutine koju možemo svi kući prirediti? Mislim da je najvažnije da od svake kose izvučemo njen maksimum. Ako je ona prirodno kvrđava, da pojednostavimo stvari, da ne peglamo svaki dan. I ako baš želimo da je ona ravna, ako vrđava je prirodno, da koristimo adekvatnu njegu, da koristimo termičku zaštitu prije tog peglanja kose, prije feniranja. Tako da u svakom slučaju moglo bi se tu
široka je to tema, mogu da ne oduzimam sad dosta vremena, ali mislim da se može sa, da kažem, nekim osnovnim šišanjem na svako 2-3 mjeseca, zavisno od tipa kose, koliko je hemijski tretirana, mehanički koliko je tretirana, sa dobrim šamponom, dobrom maskom, dakle termičkom zaštitom. Mislim da može svaka kosa i svaka žena da bude zadovoljna svojom kosom, samo da ne odlazi od neke njene puno prirode, da kažem. A kada govorimo o tim nekim bezvremenskim trendovima, šta je ono što nikada neće doći iz mode, naravno to je zdrava kosa, ali evo kada govorimo o nekom izlasku na crveni tepih, koji je to stil frizure koji se godinama nikad nije niti će mijenjati? Da, definitivno to je svakako zdrava kosa. To ja bih svaku zdravu kosu slobodno poslala i onako puštanu ravnu na crveni tepih bez imalo da se postidimo i ja i ta žena koja je nosi. U svakom slučaju za crveni tepih nekako dame se najčešće odlučuju na neko dizanje kose, na neke svečanije punđe, ali opet kažem, to je sve toliko individualno i toliko baš onako za svaku ženu ponaosob bi se moglo pričati, čitave priče, čak i knjige napisati koliko u stvari te frizure nose svoju priču u stvari. Vaše kreacije imali smo priliku vidjeti na ovogodišnjem crvenom tepihu. Šta je ono što ste vi primijetili i kako ste zadovoljni ovogodišnjim izdanjima naših dama? Prezadovoljna sam, stvarno svake godine ide nekako nabolje i sve više i više u stvari tog glamura, sve više i više žene posvećuju pažnju cjelokupnom izgledu, od toga šta će obući, kako će ta kosa da izgleda, nakita, šminke i dalje. I baš sam jako sretna, u ovim danima sam jako sretna. Znam da ćete reći ponovo da je sve individualno, vi ste osoba koja zaista podržava unikatnost kod svake žene i da je njena prirodna ljepota ono što je najvažnije, ali evo negdje nameće se pitanje koji su to trendovi u sezoni koja slijedi. Čini se da svake godine imamo neke nove trendove, neke nove nijanse boja, a vi ste neko ko prati sve te trendove. Ja to svakako pratim, tačno sam znala da ćete me to na kraju pitati, a ja ću opet reći da je to, ne postoji trend ako kosa opet nije zdrava. Možemo slijediti slijepo trendove, bilo je jedno vrijeme, svi su bili plavi, ledeno plavi, izblejhani, ali jednostavno samo zdrava kosa je pravi trend, jer vi kad imate zdravu kosu onda možete, da kažem, sve te trendove prilagoditi svakoj osobi. Tako da opet zdrava kosa i čini mi se da je u stvari sve više trend se polaže na to zdravlje kose i na što prirodniji izgled, da se istakne samo ono, da kažem, najljepše i na ženi i na kosi. Vjerujem da nismo mogli poslati bolju i ljepšu poruku za sam kraj ovog našeg razgovora. Evo kada govorimo o glamuru i o svečanim frizurama, ponovo se vraćamo na ono što je zaista vrijedno, a to jeste da ostanemo onakvi kakvi zaista jesmo i da njegujemo ono što je prirodno. Elma, hvala još jednom na izdvojenom vremenu i na ovom razgovoru. Hvala vama, bilo je zadovoljstvo. Također, ostanite uz naš program i dalje nastavljamo pričati o modi, ali i o filmu.